Hawa makwan gelo miario yudo puonj mar pur kahawa e gweng' ma Getarwet e kar chung'o od bura ma Bureti e kaunti ma Kericho. Puonjno motele gi MCA ma Chemosot Anita Biegon ka oriwore kod riwruoge mamoko chiwo mbolea ne jopur maloyo 2,000 kendo ma owacho ni dhi konyo wego. Ka oloso e chenrono, jatelono wacho ni ber ka jopur oluwore kod chike kata yore makare mag pur kendo mago mabiro time yo manimba kapok gichako pur, to ahinya yore matayo pur mag kahawa. Riwruogego oriwo lwedo wechego kendo puoyo jopur kuom chiwore yudo puonj makare mabiro konyogi go ndamo mararie e yore mag pur kahawa. Tumepata pia leo kujifundisha kwa sababu wakati wanaingia kwa kahawa, wakulima wamekaa wakasema tunataka pia kuweza kuanzisha cooperative society eneo hili ambayo tutaweza pia kuuza mazao yetu kwa kutoka kwa kahawa, na mekaa chini tukasema maybe tutajaribu kuleta karibu 2,000 seedlings ambayo inaweza kuwasaidia kuanza. Nimekuja kuwafunza wakulima na wamefurahia. Nimeguzia jinsi ya kuistawisha kahawa sehemu hii, na wako na ari, wanataka kuistawisha kahawa na wako na furaha. Nimewafunza jinsi ya kupanda kahawa kutoka mwanzo mpaka wakati wa kufuna. Today we are also here to do the pre-cooperative day to teach the farmers on how the avenues they are going to market their cooperatives, and I'm so happy to get a good response as the county government together with the national government are really striving to help the farmers on how to market their produce. Tumefurahia siku ya leo kwa maana tumekuwa na demonstration ya kupanda kahawa, na hii mimea imekuwa introduce kwa farmers wa sehemu hii, na tumefurahia sana jinsi maofisas wametufunza, na pengine tumepata nafasi ya kuuliza maswali, lakini hatimaye tumefurahia.